Үтө күнүнен күндү тетим Сахара радиотын истәтчиләре күйөх экраны көрөтчүләр. Тетим чаха бери аяр жон түһмәгә үләтин сагалыр. Берини ытык режиссердар Ольга Степанова, Мария Новгородова, онна мен редактор Саяна Никифорова. Быйыл сорун омаллан атынан Сударственный операны балет театра бүлөйдәг бехен бехес сезонун арыйда. Бу сыллар устата элбэх керексебиллер Джон Серге болгомтотун тардар спектактери турораллар. Онна бүгүн бихияха ылжыттыга Саха Республикатын үтүөлэх артыга сорун омаллан атынан Сударственный операны балет театрын салиха Россия онна народтар иккердаларынагы конкурстар лауреата дипломата Екатерина Корякина. Үтө күннен болукту. Бастатан туран мактанабын биһиги бери битгер келбеккер оннотон айыр сезонгут арылыбытынан. Макта. Онна жа баалыста кантан төрүттәкыны йогосаан канааспытай. Үтө күннен болуктун күндүк экраны көрөтчүлөр, Тетим Сахара радиотун истечилери, онун таачы Саяна. Бу лауреат үтөлө артысын детинде, оны мен бир улханы кен туттырыме званялахпын. Ол мен теребит дойдум, жаным Сергеем, Мома районун бачоттах гражданина болабын се. Мен Мома районтун төрүттәхпен, хону нехелегиттен, оны түгеннен тухана момаларга улханы агатты теребдехпен барабын, бемапыттан. Ием Корякина Клара Кимовна кене бүлүү бөтүнгүттен төрүттәх. Ахам Корякин Петр Васильевич мома олуктагы, онуттан Мома районгар хонуга тутах ыл болар. Мен Корякиттер ылларга бастыгагынан төрөбүтүм. Мына отон ого курдукта школаны бүтерен музыкальный школага анабыттыра меген. Музыкальный школага мен жону батахан барбытым. Оны музыкага жогордак тендер фортепиано клагар ылбыттыра. Онно жабастан ыры хор индеп курдук, онтон фортепианога хаяндаганы кыскытын фортепианога ылын берин, онна фортепианода атылахын дендер жоммон олого учталдар хайын турундар келлеттер биттире. Ол курдук музыкальный школаны битерен, онна музыкальный школага опсай хор дем барды, оголор бары үйренеллер, онно миген колостахтен талан учталым Ганна Гаврилевна Черева конкурска беремнех кайын уйбыдахып, онна мумахулус чаннарыден конкурс барды, онна оройонтан бары оголор келеллер, кытталлар, ылылар, онна миген академической ырыннан кирек кадеті. Онна оголор ким дағаны академической опернайынан лабат. Онна қадар дикте бағайген, оғыда, онна қас-қас ептен болар где-то. Оны сейін, ұжулатан барамын. Үрдігі класс. Үрдігі классқа хаджабын. Оны ыллатым, жарықтанным, фонограмма ордылар, долгыя-долгыям тақсамын ыллатым, оны қада лапын өйдөппін. Оны тәлдерінен мұны тұрар өйінені плачуым мұны. Емеде тұрамын. Олы қамсауға тұрамын ылламын тақыбыдым. Оны гран-при званиеті сүйді. Джон herge соғыйы бәғата қада бұл карактер кыстыралыр өтесі гран-прини сүйдеген. Оны необычный бәғата болады. Бұл оғы тұран операны ыллы тұрар еден. Оны тұғы толар бұқын өйдігінде? Оны бұрыстой сақалыр алары. Икки түймәқтәқ, иккерен ыллыбын, гран-при болабын, онтон республиканская конкурска новые имена дембарде. Онна ме эти опера тугар академическое пение салатыгар. Чанно аны беремнен каттан көрөккә ден этики битигер учталмактар беремнен не бит. Онна жолы хаммын 11 класспын. Бире абитуриент ин интен тук болу ханнык идега барар иген бахарны кеме. Онна мен оголор бары курдук туар брас учута юрист иген дике хадары тун гайретим халбаңныр. Онна ол кемге келлим ыллатым Мындыкускага музыкальный колледжга. Ыллатым онтон учталым билиңе
биттербитүчталым Клавдия Валентиновна ихте онна тутарсакын маарбакканда диете ырыга манны бихе. Оны мен отон билбеппин борбалыкпын сөпейин диете мына. Баранган сольфеджаны каян көр диете, туттарын көр. Оны чүй болахана еген 2 курстан ылык битетилер. Ырыга 2 курска. Тутатында 2 курска тойда хана үксеттон деребине олары оройона олары киреллер. Онно бастыгы курска те нотаны үйрөтөгөн, оны мен музыкальный грамоталах уже музыкальный инструменты билер дендер. Раз 2 курска ылабыт детилер. Оны ол курдук жылган баарылын калып эди. Күйүн келди. Оны 2 курстан үйрөнүп кирен бардым. Ол курдук мен тугум сагаламыкта жаккада бу операга, ырыга бастыкы хардыларым агаламыктыра. Жылга деңете гайган. Ите гаябын. Хәпаттан үйренер сылларгын ақтан санан астаққа қайда қаспытай. Музыкальный колледжка тотына тол 2 курска кирдим. Мен аны көрдүк, мен оглар бары олох хебилин театрга барык курдук. Уже үйренә хәҗаллар, ыры тоюк бәгөлөр. Аны онны ырыра болбатак әлбәх дисциплина булады. Ол основной дисциплиналар бу сольфеджа, музыкальная литература. Тото ки бары музыкантны ахартуга ол таханан үнкүү дем бар ырыттарга. Эн табиги ырыттар, опера ырыттара. Холопор табу музыкантлар скрипкалар туталлар, фортепианлар туталлар ди. Онтан биги инструмент бу парти биги эпит болар. Онна барда остун хеп булады. Кадайын эн утуй батакта бул ахсите ахабатакта бул барда боен коласкар инструментгар жаяр. Ону биги берек биттен бу инструментынан баһлы үйренек тахбит. Токтаны биге мәһей улхан мәһей сок болуктак. Аны ул таханан өй үлете минте сайды оны барар булады ки өйнен бәйген баһлы үйренек тахкан бәйен коласкынан бәйен эккен сиңген. Оны биги үлебит ырахан олехин үрага эми ырахан. Бу биги театр бүтүгөр үлегир солисттер бары. Музыкальный колледж орта үйрәктәктер, онтон үрдүк үйрәктәктер, консерватория үйрәктәктер. Ол тахны аспирантураны баран битерелдер. Оннан оны олары бол батак, күн бүйүнгәнгә даттан үйрәнә хаҗар булак битте. Ол курдук оттан үйрәк бите баһлан ки харатты бу хаҗар биттен үйрәбит. Онна механавар биге үлебит ол хамы благородный үлегәнебен тойдакканы биге жон чувствотын, жон эмоциятын кытыры үлегит булак битте. Биле началатахна ради людей, ради зрителей биге түмүк бит онны көстөр. Ол бу би спектакльга белемнәре бит биге улхан үлени ахабыт. Оны ол үлени зритель биле да хукта, көрө да хукта. Кини санаа тук барын. Оны олонун түмүк бит ол булады. Оны саналыр. Онны ке. Отон колас туруруда кайда болары канна турур буттары. Оны меццо сопрано деңгенде. Отон билген каратык бахарамда колас барда араксар холбор барастар баларды, барастар. Кемере игли бараха, атак бараха, обраха дегенде ол курдук кеги кола хами араксар хеп. Кереңар холбор хамы үдүк чапгранлар сопранлар. Онтон орто, онтон намах, эрчоннар емендук хеп. Мин болатна намаха коластах. Намаха коластах кереңардар тохтай кистемсеп, ол мет сопрано ден. Аны композитордар холбор анан коластарга анан сурьяллар хеп. Мин холбор төһдаганы бу Евгения Татьяна лыкпын бар бит миһен, оны лаапын тойда хана мин колас бар, мин айылга бар, ол сурулду батак. Мин айылга бар, мин колас бар. Бу спектакльга Ольга Орула хурулбут. Мин ол кинин толоробун. Ден хеп, оны бахарарга эн коласкын айылган бахарарга онна
эн жогоргун бу театрга белем боларгар антон сүрүннен ден эн хайдак учталга кемейгин үйретериттен онтон тутулуктаах. Мен ол бу жылга дебикке дылы жылга улханны мактанабын. Учталбар Колодезникова Валентина Ивановна түбеспиттен кене Эльбек Салис учталы болар бихи театр битигар. Билилях Александр Милянов, Зинаида Колодезникова, оны да Эльбегатын. Мен өсөмегиттен кенеттен келер көлүнелериме бары кенеха улхан мактанлаахпыт. Кени бихи бу аяр үлебдигер, оны да бу олхуптугар, туслуктугар бихитин жоллон бу квалспытын арген сайыннаран бу театрга өлели артак битле хам сыйлы тоя. Оно тон учтал болар денеме, тон не только ырыретуга болбатах, осайнан учтал кен үле иде на хапетнестахте эн жон олгон кытары үлелиген кене олгон бахараган. Тон бу хепке бахаран учталы миген ыян кертибитер улхан мактанабын. Кене миген ыланда хептех солга туруран бу музыкальный колледжи имкене хабтер битем, онтон салгы артистский институтка эмекене хаберем битем. Эльбех ото эпидем курдук Эльбех Салис учталы болар де. Феодосия Шахурдина, Саргалана, Павлова кенер бары кене хабтер биттере. Кычыктаганы учуталтан нахелбек тутулуктаахти. Тон өсө бу колас туһунан кепсеттакка бу былчың боллага ди туспа. Ну нар эрчех жыктакы тону холбур театр аяр сезону түмүктене даганы күнгө диери токтубу тем болбадак боллага ди. Мен театр сезону хавылына даганы олук токтубун. Күнгө сезон араларында олоолааппын. Ата караты керчерге болу дехин бир. Ата онну курду. Жегатигер да болду. Ата мен олох бу сезон хавылына даганы сынянабын, онна өйдө бар таккабын, сылайы момага. Мен онна таксамын атон. Отчет болчут деп курдук да. Оло мен онна ырагат эм болбадакпын. Өйдө бар такамын жомор курук көмөрөбүт. Жегерген менен Күйс уақылар. Бұда тұқыдық место силы болады мейха. Тому білерге күрдік мома қайдақтақ күрдік кәрі елғалағын, қайдақтақ күрдік кәрі жонырдағын. Мен бәйім жекергенем, наға кәрі жекергенем түрі өптім. Жоным сәргем. Онтан күрдік место силы мейха. Дойдым болар. Отон бу юрах кемнергер төнден ыллакка тон арас спектакли көрөргүп болу, ону кайра спектакли көрөн буран о бу партияны мен толорукпун баарабын инден сана келери болу. Келей. Мен ырасаналарым баалар. Билигин даны Эльбек партияны толорукпун баарабын. Оны ол кахан эмитет тон болууга демен эреллекпин. Бир ол партиялар ылдыгым. Антон бу би театр бутугар болар репертуарга та үксүгер бардыгар кыттабын. Оны огодаганы спектакльдер болдун. Булхан мировой классикаларда болдун. Сахалгыдаганы биги спектакльдер болдун үксүгер бардыгар барбын. Онна бу ого спектакльдер кыттарбыттан наха үйрөм. Оголор биле чалата кахамы самый искренний зрителер кенер болдулар кенер кайдактал бунна бакын. Оны оголор кытары алтартан эми үйрөбүт агай. То онна бу бэбит сахабыттерин композитордорун улуу композитордор эми сурубут опералара туспатын нактар. Ото бу Нургун Батыр буттаганы болдунда олох биге ток биткен туттархам өттө биллер. Ол билген даганы сен оттан уяйып почти болар. Эре курук толору зритель болар. Оно хенератта дит ол булбута урут олох сыл ыйга иккилите үстүдө болар этеди. Курук толору зритель. Она махаян бу Нургун Батырны көрбөтөк жөнөрүсө балдар дүйөк бардалын. Бияхан ачугас болон болу. Она на кере кыргы спектакль болон болу да. Олонко тугунан уну бу биге олонко театрын кытары
теңе туруран мут болу кинер туспа энергетикалак туспатыннак театр болу улейин. Онтон жа бу юраккан бүтердиңди, онна театрга каасылга кирен үлен саглау кыны. Яха билген даганы манук тук практика бар студентны жан билеген. Бар студентны жан үксе сразу еген солистка баттар, хор артыгын алалар. Менеме онну институт басты курстан хор артыгы үләбитем. Онун жан тонук гыналлара будан ортук тяның тойдаганы эн уже театрга хайдак тук барар билен буллади. Уже спектакль таккан хоргаллыгын онтон бужагордак солист болун септек дебит оголору каралан операларга уже спектакльга кытындан кирен баралар. О спектакльлерге кара оролларга киртагыс деп көрдүк да. Онтон сайдан бу главный партияларга көйгөн. Минемионнук театрга бастан солистке хорга кирбитем, хорга кирен бараммыт. Кара оролларга, о спектакльлерге кыттан мин көйгөн биттере солистка быгытынан. Онно уже орто оролларга второго плана Улан бу билеген меццо-сопрановая главная партиялары үксүнүллы жам. Ты нахачыгайди. Атын хорга тохтан хаглап кыны ханнык спектакльден. Хорга аннык спектакльген дебетер ону упсай массовый ди. Онны ыландар оло. Бүгүн келинен асын спектакль боларын үйрөтө анын тыксан дем булай. Онны курдук уже боло турар тох булади. Репертуарга боло турар. Онны эйхананча экинди эле үйрөт, онтон тахаңын ылади болбадак. Олох тутатына разу спектакльлерге умса кирен баран. Оны наачугай. Театр олого ден ологатын ди. Оны студентны жамын оло онрык фанаппын. Биддан спектакль көтөппеппин. Оны басты керекке тиймен олорор этим. Оны студентлерге боско кирет бит. Биргендик болбатак. Студенттер боско кирет, басты керекке тийен олорот онан кирет. Вай, мен каанып те бу спектакль сына турмун ылыгым. Онтон же асаты барабы топсептегар, оны адны курсиктар бу никтер кепстебет, оны көрөрүнөрө мен соторбу Юрий Байшев, который Николай Попов, который сцена, олох же любовный сценаны ойноо, аяк сына ондук болууга, ден ондук ыраханамын, багаханамын детеретебет, онтон береген коллегаларым болон бу юралак кулаган деген кепсибин де бей күлелер, ты ондук этерде, ондук болар эбит той дендер. Билеген толары жаган. Аны теңге сценага Тоусайнан да бары минкеннере кумир оңсту жомун кытары теңе сына үлели хамсы оны се табарысты боламбыт үлели хечербыттан уталыры жоллакпын. Оннуке. Оттон солист болбуккар бастакы партиян канны кетей. Оттон хамай унулубат түген боллага же ол. Оннук. Мен хамай бастакы партиям де Морозко ден спектакль бар. Ол биле бары билегатте. Буларга хебиске сказка бар де, история Морозко. Оны ол Морозкага кохан кыз бар де, Марфуша. Олар. Билеген дагы оны үйрөкөтө толорабын. Билеген дагы толорабын. Наха чуге. Оны кейін әмәнікті спектакль оғалар наха чуге наоборот ол Фроськаны наха сөбелүйлер оғалар. Оны отан мецофраны дейік ороллары үксенліктер. Мен коласы бар. Нар біле коған артыскалар, коған біле ороллар, енде күдік хұрыяларсы. Оны мен оғым наха қайыр. Онтан тоғыз састақ боллақпын. Мама ентоға герейіне бұл батаққаны, мама ентоға ені кемері хаятын туғыры қоғағаның ордын, наға онтан ханарғыр кене, онтан ол бұл сказкаға, осторияға біле, Дед Мороз кәрен қайыр де, Фроськаны біле үйрер қайыр де, онны кәрен закулисем кәлер, онны Дед Мороз дәлбі қайыр. Ентоға мен мабын ішінде үйрдін тұяттан, ентоға мабыр подарық бермей. Оны кені мұн тұқпаты қылынар. Күнді істәтчілер, күнді көрәтчілер білеген бігеге қылғас ұғыюққа барық бұд, ол кәнеттен кәпсетейбетін салғық бұд. Бігеға бүгін ғылжытты сылжар сорына олан атынан сударственны оперонна балет театрын Салиха, Саха Республикатын үлтөләқ Артыға Екатерина Корякина.
Өссө төгүл үтүө күнүнен күндү истәчилер, көрәтчилер. Бүгүн студиябытыгар Саха Республикатын үтүөлэх артыыха сору намаллаан атынан сударстыбыннай оперонна балет театрын салиха Екатерина Корякина. Биһиги кепсетибитин салгыбыт, аны билген бу партияларын, оролларын туһунан кепсетиякка. Эн бу Нюргун Баатурга сүрүн партиялаакын туярыма ко, Евгения Негинга, Ольга Ларина, онна Кармынга сүрүн партия Кармын. Олох атын партиялар диэн этиек канада арас майгылаахтар, ону каддах бу партияларга орголга киираганы каддах үле барарыманна. Каддик эппитин курдук үс олох атын ороллар ди, онна отын эрдетне бихи биле була бу орол болары турар, борол болары турар диен, ону эрдеттен биһиги билемнене бит. Онтон улахан үледи бу премьера хана болар хеп, онна бу уже холбур Ольганы алан көрдөхүнө оскола ханага программа боллади, Евгения Негин Пушкин поэмата. Ол ону оттон хөргөтен хаңаттан аагагын, музыкатын бардына ору. Ота биһиги Гарахана диен музыкальный туга болар биха профессия идебидондук боллади, музыкатын композитор хаддах сурыйбутун бастан ону беретаган, онтон оролга кираган. Онна бардыгар оттон туспа билем тургуту курдук агаган. Холобур бу меха туярымако оролун бирбиттергер опсайнан бу орол Сахага биһиха хамай ыра орол болар хеп. Онно кирерге янно кыджык улхан үле аспыта. Аны бу көрдөккө улхан биһиги Саха битсирен чулуу убайдарбыт айбыт айымнылары болар буллади. Булатана Юнскай, оны бу биһи бастыгы Саха композитора Маржирков, онна сорunu маллан либреттата. Олехен ол барда кайдагыр сүгәр күрдүк. Эте аны турурачыбыт. Андрей Савич Борисов барда улуу жоннорде. Олехен я улахан онно тургуту онна улахан турукка кири эте. Онто бу профессиональный музыкальный көрдөхөнө деген онно ырыга улахан ырыгандаган хук. Бихине болладны барда биде тойк тугунан боллади. 100 нота, 4 нота. Тугар тула, эрере тыла, сахалы. Ол таханан туярыма кодиан то кихе барата. О ардах битен билер болак бите. Кене кере олицетворение прекрасного, олицетворение красоты. Не? Он тохлы бір атын народ айымдыларгар кенелер была сехин, карчехин, сирихин, оксухаллар була. Онтон биһиги эпос бытыгар, олон хоптугар кере ихин оксуху болар. Бу дойду туру баран орто дойду керетинихин. Олихин нахадаганы тох гыраханете миха. Олабурите эпидем курдук. Морусканы, форусканы ойнюхжене. Грубо говоря, да? Бу сахабыт сирин керетин ойнюрга. Олох туспа турукка кири надете. Онна биһиги премьера быт Большой театрга, Маринский театрга болбута. Бу билген дагана. Олох мурашке буну. Гаддагара онно билев процессе хеджан улханнык ахайба курдукун, онто билген санатакканы ты. Мен бу улуу жоннор кытаретеңге үктәкенер үктәбит сыналаргар. Эмие бу биһиги культура бытын, сахабыт сирин сайдытын көрдөрөкел киндерге опсай дука көрдөрдөк бите. Бу дойду бит сири, дойду бит столицадыгар де. Ханадаккана билген токпай бит. Эпинестак бай. Онтон холобор бу Кармын композиторде Жорж Безе композитор стрибута орол Кармын орола олгатын 190 градус атын туярыма коттан олна эмия туспа тоққа кирян
турукка. Оны били эддеттен белемнене бит, хатылыбыт, ырыбытын тойкпутун, оролбутур киребит. Онно уже көрөрүн истерин, хамсанарын олох атын болар. Эн холуп туярма кога сымнагас, онтон кармын диен бары билебит болуп дегене хайдактак курдук. Героиняны оны лихиттенен туттаран каптаран холуп даже жетегалерге билдерүү. Кергеде биндедир. Онтон борол бүтте. Ху дети бит канан баран симбир хеджарайха жорол карадык. Онтон бар сыйга болу да, бар биги үребитин бу лянын саптыптаганы таксыктак болу эрери мен поканук бодакпын. Бар опытарын истамай болу де. Кие харас болуга де. Мен пока кырдык хеджар бем кытыр. Онтон же те үле халына турда, олок сагына турда деп күрдүк. Аны уже атнорол киреган. Аны отонук бияхан хачуге мен бир кыргыттар болам бу принцессаны онюбу тугурунюбутте оны курдук. Эми биге атын эпохалары бәйбтеркеден көрөбүт. Бүгүн мен холбор кармымын. Онтон ангылскын делага мен туярма кобун деп курдук. Ол ырахан эме даганы нахачуге. Хүрүнө денин тирехине боллага де. Хүрүнө денин тирехине онтон биге каракталыгар хажар болак бит. Онтон ол каракталытын эпитим курдук. Тух үле испитигер барара эме улахан тух тургуту курдук болар мияна бар. Отон бу спектакль турарыгар режиссер этидинен ханчар боллаккатте, но хорогор түген болара боло дебиле бен көрүүгүн эме эбеккан баараган ден. Ну кайдак үлелигитей кулубур. Хорох режиссердар онугу олохылыматтар, хорохтор наоборот. Онугу приветствуется деп көрдүк хеп. Мен болатна бу Регалетта бул улаханытын мировой классика боллади. Верди композитор сурбуттугу спектакле. Ол онно кене эппитнен олгата халбаңна баккын, бен тугуда эппеккин. Оны интерехне бай. Холборонук наоборот. Оны бу карман эме онну кете кене турурачы бейде балетмейстер. Олехен кас бирди хамсаныга үнкү курдук. Маннайын элигена өрөкөтөгөн, маннайын менне сүрөгөн, маннайын исинигидаган диен. Онна мие хадаре бәйін тугура эбекхан хачықтақ күрдік етерәри. Ол эмен трихіне, ол ән бүкене әппетінен ихинен әме бәйін туқын келдірәғын. Бәйғын келдірәғын. Тойда қана ән робот болбадақын, ән кеннер әппеттерінен рәхтер болбадақын, бәйін туғыры тұспа көріләқын, істеләқын, бәйін характердақын, ол онтуқаған әме бір келдірәғын болады. Ол эмен трехне. Онтон хорох режиссердар наоборотон табен гын манык бирелдер опсай тухта онна хачактабаттар. Манна бен кайдак чөстү дүргөнөн оңорден. Ол эме үчүгө эм бен эме со режиссер курдук болган болады. Эме бен тукун творчествон тааран айыргын. Хатача хабгайтын даганы мен бучуге итичуге дип. Бартачуге миха. Бартан терехне. Ханга спектакль турара улахан төбихи бәбит соргобутун халдыра бу деме. Бәбит оны зрительлер эме холо боролга бихи каспыттаганы. Оны мен манны коңорбун, атын артист манны коңорор. Оны биле курук көрөчүлөр бит. Уже араралар кене орола маннык, онтон бу кене орола кырдык атын маннык эбит кенене. Онтон зрительдер кеме харамандык чугас болу де беге бэби тут спойду ханалахчаны булак бити дело вкуса деп курдук. Опсайнан опера ден мен ханабар наха устук жанр тогоде такканен музыкаттан калбаңнабаккын нотаган сыйга
сыйга бары хоқтақ, ол кемген бу нучалы тақа эмоцияған көрдөрүктаақын, қалсанықтаақын, оны қаттақ маннан барытыгар үлелигидей. Кыжыга эппитин курдугоннук те холобор драма артистыра бәлдер жаханна пауза туруралларын. Онда бихоннук болбатах. Холобор операга 6 кеһи оркестр олорор, кеннигер 6 кеһи хорыллыр, оны солисткан, оны олоқ кыжы халбаңна бакканре. Бу хайда композитор суйбутнан, хайда композитор айбутнан оннук болуктак. Эн канда даганы 16 8 нота паузаны эпбен эппекин. Ол барта тура болады. Машина курдук. Оны оннук же бен машина ол бу машинага эметеңге үлелиген ылыгын. Оны ол тагынан эн бен оролгун оньюктакын, режиссер эппитин толоруктакын. Оны бен иструккун ариян туран именно бу актерское мастерствоонда. Оны ол тагынан бен кихи быгынан, бен опыккын, бен туу саныргын, бен чувствоган ариян көрдүрөккүннады. Аны ол тагынан билинги спектакльлер эм билган дел бактажан би спектакльлер битигер. Билинги спектакльлер олга аттар урку холода кунади. Алдан турдун туранаренген концертын немер курдук лаваккан. Ола барта хамсаны кине курдук те. Кирилис бөгөтө. Кирилис, инне бу манна октун чуктакан, интон мана оян туранылыктакан, инне сүрен тиектакан. Аны ол таханын взаимодействие бен доктор партнерлерин, коллегаларын кытары буллади. Ото ол барда элбах репетициятен, элбах үлекенеттен тахсар. Онна бастан туран профессиональный бягыр уверенный болуктакан. Холор меха бу нота табылбат, но бу нота табылбат мен күнү ол нотаны токуду хыжыр болакпына. Онду кеме табылбат. Тойтакана көрөчүлөрөн кайдактал бунна баккан. Бу театрга живой музыка холор бихара болбатакта, филармонияга, атын театрдерга даганы жон механа бар үгүстү болла. Тойтакана билинге олоккада билген искусственный интеллекте бар де. Күзгө сайдан турар, өссө даган сайдыга туруга де. Оны жоннар бу көрөчүлөр жиңнах бу болот сибилигенере болар эмоцияны оны көрөкөрөлөр. Оны бу эмоция ханда катламат. Аныгыз спектакль олох атын уратытыннак болуга. Хавыр мен бу хамы элбекте толор бут оролум туярмы болар де. Оны каннык таган спектакль бебетигер магиннаспат. Уратытыннак кене. Оны бу спектакль болла, оны кене сүттө, оны каандаганы ол спектакль катламат. Аныгызга тууратын болуу. Оны анан туран кандай токпай. Чата кана биле трепетный бай. Оны процесс. Ол зрительдер көрөчүлөр бит, онук же тугу эмоцияны ала келелер. Олеген театр осенин мына бу классикада народ сайдылаган көдөрөт дианы мен. Оны билген театрга классикага үрдөгөн жоночор болла, өйдүр болдулар. Өтчат эмин элбете. Элбете. Ос элбете кичек. Эдерчат. Аны ол тагына биги спектакльдер болбатага концерттерге кытабыты. Элбах концерт болар. Камерный зал дейми бүйөмөн кыркы заллакпыт. Онна тематический бешеттер болалар. Онна урут биле уже примерно көрөм билган. Бу камерный зал зрительдер кандактарын кимняк келиктерин дейби курдук. Онтон билген көрдөккө эдерчна жер болла. Хаңай рейдер. Оны кинилер оннук же астыналардын ки үйрөр агай. Биге питим курдук. Жоңго лыбыт, тоябыт, жоңго үлелибит. Оны биремите даганы бу толор залтын зрительден. Биремите да ки духатын тарбип боллакпытна биги үлебит. Түмүктенне даганы кене уже результата ол. Театр алыбы манна көстөр боллага де. Марыттон билихиннер берейген конкурстар лауреата дипломата ден билихиннердимди. Аны канна кытта жыбыккыны онотон артистка бу манны конкурстар тоқсол талақтары.
Мен әлбәх бу конкурсная састян бар. Отут бескердилы, отун хорогор, отут кедилы. Ол биремега мен сен әлбәхтә конкурска кытандым яһныбын. Бу эпидем курдук учталым онна улахан ороллах, кени мен бу манна конкурстар боллар. Аны барыта конкурста бу улахан кураттарга Москвага, Санкт-Петербургка болалар. Ол онна жүллүр сибелер эми онукшы уровень нахтар. Оны мен әлбәх конкурска кыттан турадақпын. Онан улахан кен туттум эми ол болар. Билигин бигиги кылгас гуюкка барыхпыт, ол кенеттен кепсетибитин салгыхпыт. Бүгүн бигиэха Саха Республикатын үтүөлээх артыыха Екатерина Корякина ылжытыыларар. Өссө төгүл үтүө күнүнен күндү истээчилер, көрөөчүлер бүгүн студия батыгар Саха Республикатын үтүөлээх артыыха соору номаллаан атынан сударыстыбыннай оперонна балет театрын салиха Екатерина Корякина ылжытыыларар. Биһиги кепсетибит бу конкурстарга. Кепбите бу туһунан салгы канна кыттыбыккыны, оннотон конкурстар тох тутугу биэреллери. Ата мен бу хамы улахан кыйым дияқада бу беге Айталина Савишна Адамова Афанасьева атынан бу иллере хыллағда 2 конкурса аспыта. Онно мен хамы улахан бирихин олбутым, гран-при болбутым. Онно натын кутулағды, онно тан қатары мен үләбен бұл сұрауын саналауыттардан айыр бітіп. Онна бір улахан күйімден Михаил Глинка атынан улахан профессионаллар конкурстаргар әме лауреат бол бұдым. Ол онтан сағалауыд әтбәқ анды түгі білейін білдер. Аны нетреп қайын күрдіктар әме бұл конкурс лауреаттара. Онна беге бір дойдылақ бұд Нина Николаевна Чигорева әме бұл конкурс әме лауреата. Онна всероссийской конкурс әме лауреата бұны. Онтан бұл анаты қалбәқ. Аны студенческий конкурстарға әме балалар. Онта профессиональный директімде. Онна бұл конкурска кіттарден операры ғатығар мәғана бар. Нағана адалақ. Тоғатедек қана ән бәған холон көріған, ататтары кітары тәңнен көріған. Онна жаңын холобор бұл беге столица олығаден олығадын болады. Онна ғайдақтақ күрдік олған театрдар бағаларыда. Онна кенер кітары тәңне бұл көн көрсе жаңа оны сол лауреат болаған, туғыр қияған әйген көрілер істелер, бәған көрдіріған. Аны тураны ынырықтағы ден долгую онно ол барда ән қолы бір көй батаққана дағаны hem bir плюска тақсаған вдохновение күрдік кейлер. Салгы үлелерге, ярдықтарға. Онтан бұл көйен қодан же дойдыр кәлі қана. Ол энергиядан әсен үлен нәқтіргер берсеген. Олеген қаяндағаны бұл күтті қанады яғни бұл опералар керер бұл баққа офсайынан бұл конкурстарға бар бұл аяр үлелек жоңға, иделек жоңға барылар кер. Жана чүгей күндүз тәчилер көрөчүлер санатабын биһиге хагас эпиргөләли бит ылжыппытыгар интерехиргир итыларгытын береккатын сөп эрiyер төлөпөңүт 32-00-616 32-11-616 ахаттон марын кармен ден кепсетти битче ону бу кармене хеге омукту тылынан толорогут ону кихи истергер олох атын ейилахап ону кайтах бу уппухун операны уппухун партияны атын омукка атын тылга йөретеңгит бу толороготой аты бе эпидем курдук кампагытар хайдах сурулутунан онун бе халбаңна бап дети битте ол курдук эме кампагытар кадныгар айымняга хурьерде кени буллатны миреме новеллатынан
сурыйбыта, ол Кармен французскай дытылынан барар. Оны биһиги элбэх опералар билигин на языке оригиналы бара тураллар. Оны ото улахан үрети өй үлете боллага демия. Гынан баран биһиги институтка үерне хартакпытна биха итальянскай, французскай тыллар дисциплина балларды. Улеттен отон французскай диби агыбыт, оны примерно хардактарына өйдүгүн кайда уже тылларынан туктугунан бара турар иденде. Аны ултагына биха коучтар келбиттере. Кени болларына биха кайдак бутыл произношениятын үйрепте. Онтон итальянскай деген холбо итальянскай коучтар келелер. Ол курдук бихтин то бихи төрөптүлүү ботак боллади. Олеттен оны коучтар учталар келелер, конечно, биха албага берер. Аны олтагынан ото үксө опера деген таптал тугунан де взаимоотношения эркеги онна кереңара взаимоотношения тугунан онна эн холбор каннык таганы омук бол, французда бол, саката бол деп курдук. Барта өйдөнөр ол. Холбор бихи французскайды ыллы турабыт, ол тагынан нүчө тылынан подстрочный перевод бара. Гынан баран эн туктугунан бу манна ыллана турарын, туктугунан сюжет бара турарын онтуката да хок өйдүгүн. Ол барыта музыка бар. Эн музыканы эйин тарьер боллагына эн ол подстрочный переводу акпаккадаганы уже бу туктугунан кепсе туралларын, туктугунан ыллы туралларын эн өйдүлөр. Отон сахалы операны толорор, онна классиканы толорор тох уратылагый. Биха истәчебит, көрәчебит холбонна, үтө күнүнөн истебит. Алло. Истебин, арабаларын. Алло. Үтө күнүнөн, истебит, хиллер. Дорабаларын, онна табу, бу же балтыбытын Каракина Екатеринаны бу бирге НБК таксыбытынан кепсилер орунан балтыбытын гадлелибит бу бүлү илбеңететтен тайын Иван Кимович. Ай, убайым. Онна табу балтыбыт кача онтон туак Клара Кимовна күйе болар бу биги болларны кимелер ден аттак бүлү бөтөмүттен төрүттәр жоммут агыс бирге төрөбүт бүт ону мен ортокубун ону балтым Клара мигиттен аллара Клара Кимовна күйе болар бу Каракина Екатерина. Onu böylece bu konkurslarga enkittan bu operaga ıllan sitihilerde kınen üyerebit hüddağın köröbüt bile aslında bit doğuyabıt onu bollağına manlıkten etiyakın bağırabın bu televizyondan köröçüller oto jonlar da istiyaktere bilyaktere bite du tuğak diyem ben bu ucur utuma diyen var ton jongo barularga da keriyete onu bollağına kim bu kaça ehete kim Ivanoviç Ivonov diyen Klara Kiyomunu yetin ağata ulu ohu kaydет dafkan etekki Алло. Быстан қалды. Жа. Оннук, бартын сөпкет эче тайы мери истендири бизде. Төрүккер очоона бар буллага бу ыры тоюк дейни. Тон бу саха операта онна классика хуратытын туһунан кепсетин хагалааппыт. Жигинен биги тылбыт саха тыла операга бу дигене опера төрүттемит сире Италия болор булади. Аны итальянецтер кайдастан араларын бәйгәт биләгәт. Онна сахатыла операга дигене наха бассыбаттыл. Эрери беги сахалар наха музыкальный норупте. Беги буладна мелодичный кере ырыларын сөбүлүбүт. Ол курдук беги опералар бут эми
мелодичныйдар хамбагытардар бутонлук сурял бул хайдах бие өйдүр битнен айылга бытнан ол курдук сахабыт опералара кинлер туспатыннахтар сахабыт опералара бие хабыдан чугастар боллади холобу би итальянская мировой классиканы толорубдугарди гынан баран сүрүн гарахана диен тылга турар тойтаханы операга себе хук гынан баран биһиги онда бартыр үрәхтәхбит оннук толорорго онна онтон керете диен мелодията опералар сюжеттара либреттата барды биһига чугас болар оны көрөчүлөргө мие ылыналарга чугас. Отон өссө ханнык сахалы операны көрдөрө жыбыкыты тугутолар буккуной. Билеген сахалы операга холобур билхамый тохпутото билден турунюргун батыр болар. Онна урку опералардан локут оннюргун бар. Урут манчар опера тура хаджыбыта. Онното билеген локутун юргун сөргүтүктактар багалак. Олеген долгуй күтебит ону. Оннотон элбах сахалы балет бар. Онна үс золотой маска хайна болар. Бухайын. Олох нахадылгутулах түгенете бутухунанан оннөсө партиялаккын бутухунан. Бу спектакль хаңа спектакль. Биһиги директор бит Владислав Ильич Левочкин кене либретто хурбута. Ол онно биһи композитор быт бу Сахаб Церингимнин аячыта Кирилл Афанасьевич Герасимов музыката болар. Онна турурачы балетмейстер Екатерина Лаврентьевна Тайшина. Бу угулучу спектакль хайдахтах курдук керетин хайдахтах курдук уратытын ихин жүлдүр сүбе золотая маска ден оттон бу театральный премияларга олох Оскар курдук. Ол онны үс золотой масканы ылбыта. Бу сүрдәх улахан сетихи болар. Опсайнан бихре театрга болбаққара бу республикаға баратыгар. Онна мен бу операға спектакльге балетка эми ороллахпын. Дегенен опера ден необычный де спектакльге балетка кыттарыгар. Но оннук тохтар баллар, холобурдар баллар, гынан баран опера ханнары кергети курдук, за кулисами эбит оркестровый ямагалылар. Онтон бу балетка меха сылы орол тиксибите. Онна мен тақсамын балеттар кадареденге сына турмын ылыбын, тоябын, ороллахпын. Инне гынан курук долгуябын. Оны бу золотой маска Москвага көтөрүптүгөр ол не ратты долгий батагам. Ондар булак театр, олох театрга билет Советская армия театры болан, Российская армия театры болан, тух танка таксын хеп театры эте сыната оннуктах улахан, оннук курду улахан эте. Онна зрительлер хахалары болбакка олохтах Москва зрительлер календер олох бары кайдактак курдук бу сахалар таамга хаджандар иден. Анырктык үйөрпүттере көпүттере. Онна кыжык биле би театр быт. Россия өртүнөн анды дүрүнө кыжык. Впереди планеты все деп курдук жарыттан ол бараданы кен туттабыт. Жа хака жоно ити итинистен баран олох үйөрбүтө долгубута аттан опера энлоккор тух солталагы. Операттан мен олоғым барыты боллади. Атын тугунан жарықтан еме бите болуы дейінда, тугунан емете чая хен үлі болан үлі еметер әрі манны күрдік. Толары жоллақ болу, мебите болу, ду дейін. Арата соқ болу. Мен бұл опера ыллары санаға тақсары түрі бітін болу деймен бағар. Диянығын. Тойда қана олық біле тұспа алып, аны сынаға тақсан тұраған олық. Мен бұ карманы ұлды тұрамын, мен омнан кебейім. Мен Катя болар бұнды оны.
Мен сынаға турамын, ыллы турамын, ола атыммын. Бу мен болбатақ. Эң кетер сәр келер кеге болбатақ. Бу музыкаға, ырыға, партнердарға онны оларабын. Бу кеминен. Аны зрительлер, көрәтчілер кітары анырық бу тоқ. Түкірейәджер энергия болар. Онна кеге хорогор даже маннык ол энергияны көрүен истен, тудан көрүен сөп. Екатерина Мақтановын биһиги бери үтер келен ылстауккар салгы даганы киһи олох кепсете истестелорун багарар. Бу аяр үлегар ситихини багарабын, онуттан элбэх керахсебиллах партиялары багарабын. Күндүстәчилер аныгыскы бириге көрсөкка дери бүгүн биһиэхэ Сорон амалан атынан Сударсыны оперна балет театрын салиха Екатерина Корякина гылдытата аныскы бириге көрсөкка дери.